Mutegeri wetu wa Weru TV nikukugwata ugeni kimubango wetu Rikone aja ki Weru TV. Mutegeri wetu ingweregera ni withire twena igitari riega muno ukirugaga irio biria tukukara tukiburitanaga irio biria biena kiguni na biena maana kimiri yetu. Na mutegeri wetu narua ndena mugeni umwe maana. Karibu mugeni wetu Mukai, mugeni wetu Nathongi. Thank you my dear. Karibu my dear. Mugeni wetu etagwa Makena o Materi na Makena Nathongi. Nibwega sana. Karibu sana. Mbere mao kinya kicheni wambe uthambe njara ciaku. Kinya No tukarita buge narua kenda kinya ngwira imbi kwenda turuga narua. Thamba njara na thamba njara. Alia. Njara ciakwa. No pona ka proni kau karia Makena ayukia. Ngona wina nyama. Wina misiri ingi twanda nara gwetu. Ndio. Mumete mpione twanda misiri teji. Nenda ombere imbi kwenda narua. Ngona muno kira mbona mpenderete Rikone. Ikithomo kira withagira wituretera ntuko tukethia twimenya morugi mwanya na ni urugi bra muntu wonde akomba kwithira kyo muntu ngatege into bira bionde interview mamndene na into bira muntu wonde akomba kwithira na byo njewe wega na ndenda turuge gintu kira ke very common na kiendi muno nja cionde ne antu akwibonde chapo chapati pendete chapati na kira nkwendo mbonia impendete omenya chapati ile ambudhu turia kare uchauro kare kathitha kiojo yes kawi konkwendo nditana kethera bangito rugera turuge map ya Africa tenge nduge map ya Africa mbona map ya Africa mbeje gichapati yake nandi tuririwa nandi tuchapati ture soft tuchapati twetu tukare na beef teu arafu tuchapati turugera mbio vegetable stew beta vegetable stew na mbere yetu Makena nukuona twina beef teje okay na maguta tukarita maguta eje twita shallots kana gitunguru kire ndio gwenda irau gitunguru kia munda akiamunda mpaka kwinge bianda kwanda yake yafunda bumto anda atora ugichiara na giki by the way gitethira gitunguru kiu na nderera kurire ari gititherere mai twitaga ri tumitaga parsley nukwirewa itagwa parsley eu gitunguru kio tegia kawaida tegiki kiki ngena ndikio tugura very good karate nayo ete aja karate tije everywhere na nujure ya mwiri anyanya cieto nacio nyanya inira nkwera icio mpendete kure no gachwa nyanya ire gundi bwega teje yeto ata twina minchi cieto cia Kimiru imbithi kana tima no cia Kimiru ciethagiri kibwa muno na ni njega muno kinya cia kamukimo takangi kwira urugite kamukimo tukare na tuminji kamukimo tubembe tutwithi kumbe wala Rikone nikete minde yondi tana na ruwa mantuka chapati alafu twina mbio twina ngojet ni je type kinya ya vegetable hii ndo nete ngojet ni reja chichi onko muno uthige kinya salad yecio aja mushiri anuije muchiri French beans anuije imbiga bakiuga it is very good for diabetics kana bara bena dine chukari no tunete da area kwene blood sugar no tunete da na insulin na ndimechiri no kwa natabati kwa ngaka kenja situ atatu baba ingi no vendete na ndeto kabarita no rerwa gwate alafu na ndeto na kitunguru saumu garlic ana kokanjita kake na ndeka njija komba kwaga kaka fresh kwina Royco cubes yao acha na wote kuona na ndetu ina tupilipili hoho twetu na entune na green tathoga ni entune ni ruga ameona tundu kene ni ya salad ya thokone lakini ntagura ni ya salad na inde kinya ni ruga na ndina rio kuruga irio kwenda irio bithongo makimetho ugekaira rangi nyingi tiko na rangi nyingi haya acha na ndi mukebeni ni yoita ngala masala ngala masala ithagirwo ina spices inyingi ina ndania ina chini ina ibera wani ntwega pio sukari na kwena sukari kone sukari acha na tuna black pepper okay acha na yote mburi mbiri aja eje ni stock
okay beef stock no kona na ndita mero itwira minene teje na ndito alita jojori tureka twije tubirukia stock twike na ndi for the next meal rio kethirwa ndio kenda kairu kwithira imetumira ugeka ndio alafu na ndimo tujua mbio yo chapati no tumire chapati flour kana multipurpose flour na ndio kalithia mbio kana kinyajo rantu beta kuthia nkano kithina kwanza na ndi jo teju eju mwega tuko wengi junga ukamatera eje neore soy sauce okay soy sauce ikamwiro nginya gakathongi ngatesti gakega na alafu niongaira kala ndio kuruga mbio maybe sauces na kinya nyama kawaida ikonisho yo ngimbio ikonisho mbe nandi koiro bietu bikethia bina nithemba na bikethia bithongi tutikwenda kuruga chapati nyingi ruiro njoro na karute okay nandi ijana gachumbi na sukari kachumbi kanini kianto benda kuruga na gachumbi yake endisi yetu tukire gachumbi na sukari kana chake tukire sukari yake sukari yake ikethera ina gatesti kariko gatesti kau nandi ukoroge ando na sukari ngotikia tika tugatumira ki vegetables sukari tutigutumira kairi sukari tutigutumira kairi gwikira kimu mutune jotu sumbe na sukari nandi nakenda chapati cietu ciithirwa cioroi buru no kuonaja nandi ugekira tuguta kidogo tunini nije turenda ikari atia no kuona uria chuma na kuma chapati kamwe ukaria after layer na mimi kuandika recipe yakwa mbambiririe kuandika very good nandi kwa baba kimaira kinyasuriene nta kimera chapati cia twethorote na mpakuri indongi teizi nkona yaro kende nandi kia mutu wikire mutu jwaku kana tu yes otaki manjara yes muno tugakima wambirie kwithira ugitega uri gwikira ruji tugikaira para yes Wana kinyajo itika jomba kwithira jungana niongera kidogo rika na tunji twina karutira na kuruki gachumbi na sukari na to monka ithiro wikira ikiro kenda kwithira wikira kabisa na kuringana na ri na chapati iria ukuruga itogu kongera ida kasukari gaku kana gachumbi gaku na kuibaga kaira kinyajo ngibi to cinnamon bagekira karati bangi bagekira ndania ndio no kirotekera uni kirembe kaira ri kirembe nye very good uni menyereti muno wikira marenge ko mukimira jo marenge ukakima kirenge byako na ndino kwa ndora twethithia ronje ruja ko katherukia kirenge otherukia kirenge ugekira kirenge kimbreda ukwigwe kana ugakimethera tena breda ugakima kikathira ndethe ko chionda ndio kabisa gikambio gika smooth gikatakia kana kana iyo wana gikomera procedure no ije ndio procedure na ndi kirenge kiu ukagira gachumbi ende kirenge kisukari na utiji sukari kuna ndio tutikaira sukari na gitenda rujiro rungine ndoka ngo kene actually gotero njoga kira nande akaini no rujiro rwa kirenge very good gotero njiro njoga kira nande noru nande jwagwata no jo relax dakika at least ye kumi kana tima kena nande jomba kwithira jo mbio jo elastic kana tima ko mutu jeton kunikira kunekera ati oro tena ga shopping bound tagaka karikone gitarera watura mbao ndio no tena ita maguta tari mainge jaino ogore beje karingana na ugwe omba kwithira iwendete maguta muno nande turitaye maguta kera tenki nandi tianjara ore menyeretie kana kauake nande mushiriji waku yugambagia kinya mbere ya uthithia ate ndikona ya mbonire mushiriji jotheri na nandi nyama riri ukwenda kinya nyama by the way is of the bwega makenari ngona ndi uthire mishiri ukuthiria kaja karati ukaje karati ka kendi njo ikonde tochoa
gate kuthukia kinya karati kena kinyambo alafu karejukia ke gicaukia kalikaca kanini muno keguru kana tima makena nande nyameko tukugitanga nyama izi nande tukeja kuruga stop kana tu tukia nyameko murembo angatigira karati yakwa Ntu inkwenda thoma ntegeimbi tubatere kwithira tugikira jukia nyameko jukia nyama makena urekirire mbikire saucepan uguo na ndathithie right jukia saucepan nyingi jukia saucepan nyingi wikire mbio wikire kidogo sana okay nyama utakuona teu ambije ngone na ndibirio kaungania kinyama na ukethira tena kinya saucepan nyingi no wikire kinya kimbio kikimpakuri kana tiu ngitanga itunguru ngitanga re itunguru kire ngitanga kiu no kitunguru kige kimiro kikari o bionde okigitanga go inkwenda wona tukadiria nyama rika na tuguta tweriko itukuya kaguta gachumbi tugasisa nyama yetu tosisa na gachumbi okay kana tu kachumbi kanini kachumbi gakai ndio norote tumera chumbi to mwankethera gikira chumbi ari tena sima ije ni yote black pepper ogwari na black pepper nkuigwekera bwega ndichoririe kwera riko ntumenya neo kwa mkwithirito mitumirite mbe na kinya gitunguru kiki na kamwiro gake gamu kabisa kira gitetheria muno mwirini tutara kara gachumbi na black pepper okay good gitachumbi yoto na timwankinya utekethire biko gwata na mwankinya na kasoi twikire gaka ikera mubangire jaku na mwanya kuintu kingi tugekira ngutwari ugitana ati ari guteke kitu gikira ja ndi kona mugitangire yoro nditana mbere ngitange tunini nenkugerio citana nana ndio udithia tinto tunini ukiuga koroge bibi ukoroga ndifika mwatani yake ndio bigwa ukoroge omenonji twikire maguta riko tutekere maguta riko ndio maguta gikira kenda kwa tukiuga tuthirikiria ja na ndi ategera kuthonga mama no yo tena de inge no okay ndio ndio nkara nyale tiangara ndio tukira magikoni yo no era que o hombre ya estaba hacia mundene tongoro cia munda ndio ngo ni matongoro ngo tekemeo ubitete tongoro tu ajate karea kajitaga kanene na ile kinyanya ni kiacho kana no mwango ukurege kyombe kana kinyanya no kinyama mabora yes mabora jare no ukure okay ndio kwa ore kia makena okuthithio okulekera nyama na kenda gike 10 wethirwe ni gutega uria itite na ina kamwaki kanini ndagika 10 kamwaki kanini kenda rita rangi irute rangi na chungane na vingi na vile vingi vyote twikirite mutegeri wetu ukauma owaure wetere nkonyora ngakwajira bibi na nkuthithire bibi ingi na tugichokera kwa nyanyore thuthaga chapati nande tiu kurukia unyo nkwenda mbeterete wita chapati imwe chapo bwega mutegeri wetu tukugwata ugeni kairi kana narua turuga chapati na twina stew vegetables erambitete na mbere kuthithia tutege bibi yetu ria itete na mbere
ndikuigua kinya kiera muno bwega kiera ndukurikana kire twikira ndikona igaruri kirangi ya bitongoma isoya tumeyekaro soy umbiri ta soy sauce no rikare kamwangi uritumira kamwangi kanini ndukurikana wina itogwitete mindende yetu twari yesu ndirira kuruga nyama ngekaira runji rutina taste ngekaira mbio rujira gasupu mutuja turanda turi relaxere bwega turi relaxere bwega nande ntegera biria biri bwega chapati nkweka mutumbio eja kamutu no tutije karaga kuka kura ura tukiaga kaiko ndio nyandite nande bibio tukarigia kwithia twiruga na bibi nande makena tegera ri kare akamuri koga kare no nande jana tuguta na tu ikira tuguta ke kuretere tuguta ndio ndike pakuri kuga no watumira pakuri koe kadhani gakurekera kidogo tutera tukombe tungi turiaja ngekira tuguta kona maguta jaku jaria kwi maguta jangi jaruga chapati kero cheru egita rere nande tu chapati yetu nkona nyombe kuru mebangite kinye karire tagonto menyeretie karata ntumenyeretie very good ndio ninkona ina tu chopping board tungeja kita na mbere gwitano manto ja chapati no tuichon kwenda muno kumenya angitanga yetu misiri tora twakongo kari atu ndio gitanga tumishiri nande misiri makena waka kuvivia utemberire orenda chapati karaga kauma kamwe chapati toto kere atugongi nande ja kunze ko untu buremba tere kwithira nkimenye gitera nkuruga chapati ndamenya ndikungania into bwega pe mbie kagita ndaika o ithano ndio bikarakare ngita misirio jo ari tigambeje kuona tegeria rikane makera nejira kuthithia eta wate ari no gitanga eu makena eu style imwe kugitanga kugitanga mishiri riria tukuruga ri na vegetable rice kana ta coconut rice kana tima ndio menyora nkathithia ndi au ambe tetere uthirie ngita gitunguru ngita kana ndiri greeting ko bangirite tunguru ko bagita ndiri atura gitunguru kiu na ki by half ki nusu watura kimamie yes nande ngite tu stripes kakuma karetere nande tu stripes uwe woriku mini well anga tugita tucoke tunyie kairi kana tukaruga tukariu kenda menyora nkakwatira gitunguru mutegeri wa Wero TV kiranda thoma na arua ni atigitera nkwenda ruga chapati mboro mpambe ntumbie mutu mbere mbake maguta angireka musanini ni undo no video ndio choke njoge chokale mukonge ayo mukonge jora jo theka ngo ndio kara mukonge ngitange na size ire nkwenda inde muno ndona size ire batere tere anene muno ire tinganira panini ndio thirie gita gitunguru ukugire kugitanga nkigitange kairi ari kage kare oho kiuge ke kando ngike kando tera ndite tungi tumithia tungi no gitange kionthe kiuge gakuoni uria ukagitanga kwa antu batendete mithie matunguru ndio nandi mutegeri wa Wero TV no kona imenyire kugita gitunguru gukonario kithomo kiki uthongoma egitara ndathithia tumibira tu orike kwithira ukithithia
ipani mbekere pani riko ekire pani riko nande ngone ipani ati akinyambitere kunoga na ndina ri wina mtogotetheria ni kwenda kwithira nkithomo ria gukuthithwa na njira iria njega ya kuthoma ni ukithithagia kinya gwena gukethira na wina into bithongi muno kendi enjoy ibwega mboni rogeka pani eku igatega rutero rio na ndigwatia kwĩuteta kũgwatia kĩbiriti na maiga mwituni kwĩgwataga maiga mwituni kenda ũtigĩra gũkona mwanki nĩ gũkwenda gũota kũrĩ ikwaci gwaki ikwaci na mwanka bone mwanki ana ndi makena tuge kinya tutikuruga na gas ri ari rio kuruga chapati ciaku na mwanki ri mwanki jwari iko uga procedure to umwe procedure no umwe procedure no umwe gitunguru kie kimwe kana gitunguru kio kingi ukagitanga kiuge kana na ndiangwenda ri ngwenda gukuonia uria ukagita onyembeje ngite gojeti imwe au gojeti imwe migite atiri migite maita jathatu mbere ma yukia migite jathatu mengite mithia gita mithia rio kuruga chapati gaku migite maita jana ntukige kunene mu kunene ngwetikia nandi nugire mbica yari chapati cietu ciambiririe kuria kinyigita mukarire jwaju ekambirie gwita shape ya round itaumira ira yitwathithagia itamira ngitwathithagia chapati ciena map chapati ciena ngo karina carrot ngita carrot right carrot ngagita atia carrot nayo gitanga size yo tegerio weru TV wamburia vegetable karije naru ambeje ndo ndio nande atungana ugitange tu pieces tu turaja nare tegita mbature gate choke mbature nande tutu cheke tu turaja nande ni ngwendo ugitanga pionde binganene meshiri ugite osesi wereko osesi enjoy ngona into ndugani karati rakwi ndugani karati kwi kemichuma chi karati ndaja inini ndemenya rikone era mtu abatere kwithethithia ikwithira withugania na tumbo uthire gintu kikaumira gintu kira present makena irasima withirwe chuware twekira chapati mbere mbere gwikira chapati chapati teu chapati iri akwi kinya kwa teu ni rate ambire kwithira gitambo kwe bamwe baruga ekairwa nimbe batere kwithira itagere imwanki rikana ko karuga nyama ugekagira mbi ga stock uria nyama yeku ikeja kurungura kiko gintu ekuruba thari miro akio kurikana no ntokaona mwekuru eriko no ruga kurikana ne bomire skuru ndio anto iba batere kwithira benyo chai ngombe igakamwa na iba kurikana jaru jonde kwere dhania anoga kama iko kaliki hata gisiko na kameko kena rangi na makena tubati gwikira chapati izi tubati gushikira kiri ki ndishi bakuri ri kenda iteo exactly na kenda si soft yo wate kini chapati idongo mirema idongo mirema kinyane tumire ndori rugitanga uraruga chapati ingi na cirwa wacia kurikanira ni uma ndo twitana riu kiriu ari izi narwa turiyo lakini mtu eruga chapati nyingi tigara cianja ubatere kwamba kunyaria mbere ndio kwibo banyaria mbere kunyaria cionde ndio ukanuti chapati yakwa ziruga na tumaguta kidogo gintu kira mtu anyaraia muno chapati nyingi embi batere kwithira ukirikana riro gwika chapati we nyaraia ukethwa ni nyarite ntere chonde bwega kenda ikagwatana ntere chonde kanya wanyaria ntere ugatigira ati ni kunyara chonde alafu ugeka ukaka maguta after gitari ngana
Thiria menya kira gitumaga irugo u nikenda ri nikenda ngugithirwe ri raisi gwaka baba bekaira magacoka bakambire kwithia begarura bangi bagire iguru ije ikauma no kono wikumbi nande makena ikauma ikauma ina layers no kurikana gituni chapati iwe thirio ni ura wikire maguta ni ura twikire maguta thaira tukundu atakavuganie in baking Niekera ndethera wiruga ndi thugania ka chapati ikairwa baking na imba itia bweguru kana ukandire na mutu kwina baking ari ma chapati ina ndire mbigu ntu wa tutatira tukunjire na chapati ria ciarugwo ciumbokara kwa igita ringana mbere ithuka chapati umenye ni ikara kinya ntuku ithatu chapati abete ngoga gwe toto ankagitanga ai tuitukare kira gitigere mishiri na ndio ugite size yereko size irangitire size yo tukira ndathoma kiri uthithini bwa chapati indongite uthithia cia brown mbikire cumbi mbikire sukari na tuji warm mbitenkiunga na ya mpara nkakiampwe gitaria ndiriko ni take my own time tunganye bwega alafu kunikira mutujo wako jo menye jo kwatana jo relax ndio nkunite mbeke ithano no ndije ngugi ngira nkubithaia no mbitenga kame kabisa gacoka kairi kiga riu kaiza ngatanda zora mboniro video ndio ngaka maguta kamutu kanini ndekera kamutu ni ungambire riu ukanda chapati na ikacia brown ndio makana wege tutathire kiria ijana pilipili hoho yeku ya red na ya green oni yangu nataka tuathire na chapati cietu makana chapati ankuigua kinya kujoki mwendeza ntori idongomire kana tukiruga chapati nkona kira nkavivya ngite pilipili ndendo mihite nusu no mihite nusu lakini mtu neneo ngite kinya nge ntune nusu strips yotaturiko tatura ngitire leo yake ya green imwe leo ya red no gitange no gitange kinya yonde ya red ngitange yonde nusu yonde ngite nusu enge yonde aya ngige tatu strips tonganene na tutongio atia ngite jairi nusu ngite ria kaire katikati alafu ndio ngite tatu strips ndite mpende ndene erita tukwenda chapati zetu chioro Mutegeri wa Weru TV ukona horugi ndene riko ni untu bubwega kwe bamwe batije nire jawa entu kwingi ndoniro thithia na Sara ndiecio wale chichi onko eke ni jenkwera unde shabiki okumuno kiewo ugatigo mpana arua kiewa na aru ikyo nkwenda mbuma keriko eturi nyama yetu ukongera gasubu Deja tutongera subu na sabone na daga tuchinchiri kono tukudrena na chapati auto kireriko nirari na mwanki jo mwingi kenda mpunganie pilipili ociako erende na green kana mbike mwanya kijo kaungania hiyo ende ambao hizo haja nango mpone neto ni garukire rangi na nyama kana ndiri ya kiko ya baidege no Takeri aku yana tukumesema kila ndagika 15 ende kandiriwa dakika 15 ende ya nywaru njiro diria ojo no ukameribia pare pilipili hoho nusu ya green nusu ya green ngoikere era tigarire pilipili ngoitera mpende kambe orita ritatu andi tenonto nikwenda kurea kenda nteona mpindi nandi rete nyanya bija nyanya na kuretere matunguru biria bionda tugwikite aya okay no konora tugitanga pilipili hoho eu nandi nuije neke makena no to itite ki mbrenda kerewa nyanya ni okuona
Anja tugitanga pieces ri. Very good. Gitunguru nande tukagigitanga kinyakio. Tutete nande kuthithiria nyama chetu. Okay. Nete nyanya kinyenge. Nkwe nyanya nyingi mbere. Nande ikira garlic aja. Garlic niji. Yes. Mbikire tunde. Ugekira tunde nyama chetu itingiye kira kitatu twake. Nyama chetu tukunike. Kunikira nyama. Atukunikira nyama. Na yitere twakunikira nyama. Oninde kunika mbrenda yetu. Ndakunika mbrenda. Twicokera. Ndirekirie kugita. Kenda mboni ora tukambrenda ora tukongania imbi tukethia twithithie na gravy. Ndio nyanya mikire kinyama tunguru nyanya ile thongi muno ninkuona wega bwa nyanya engugi nyingi muno mwirine especially ra nyanya kuri were onka mikire na njara ikira na njara isasawa nandi ukekira ari inte gwekira ikire ntu yakwa iro mbirite ngitange ko imbingi kwenda kugitere kakuota kinyako yonde kana ari kuota kitu kama hiyo ngitakanga eyo ngani atura wekire mbature tura wekire au na rikana makenda kedro tena brenda ngitanga pieces tunini ora nande nete beef cube ijiri tunyama tutu tingi chaura kakamwe nande rete ikala masala. Okay. Twagaskwa ndiye kuongera Antonio tukethia tugikira actually iratha na spicy mwe ithagirwo na spices combination ya spices ingi no aireria wikirite garam masala tutekira chumbi ari tutekira taka chumbi kidogo taste nande tuze gwikira Urenda ngita yonde kana ngite nusu. Ngite yonde. Nande. Kaleo kana mpongere. Kegania ndona ikingia rangi nyingi. Kana nyama chetu. Njoo one nande. Nenda kuiza au mbona. Nkona nande manjaje nande kana vegetables. Ntabio bionde wethira ugikira Antonio muntu no aure kinyana katiri nande no tutiri tutethera turi uyu akinya kuura na ntiri ngonje tira na gatiri ka bandugite kakainya kana kana karuga ugekira riko karuga fo egitare raja rika na yako kari stock yetu tutakwenda kwenyangia tukinya kiriko wikire wine tekana ndengo ndakwina kinyana ngitha yo au nombi na inaya ikatuminte ndire kuijau ikira unda ona ndanya no eringote no wikire kone rira muvia ne tukathithio tiga ugukuniko ugekira kikama kanini kenda bibia ikurikana ibukari bibia the kenda bia nande bwega ende na kamwangi mbio kanini na nyama nayo cio kariko ya very good nyama ne kinya twekire tusikutu na twa maguta karati arongi muno karati ni njega ikiriza wiri mbithi imbinga kwa mbere iyo ningakwira birio kamba mpere ko wekira tuguta tukamba kwira tugwata mwangi bwega kabisa okay ende tere twetaga steaming hot turenda nande twikire maguta ya wate mwaki okay maguta ya wate mwaki bibi nginkona igwikira ndeka ithano iri bya kwabi igitarire makena turitumira minchi iri a vegetable
ende no kulikana minji ni tumagira wa kinyage kuruga mukibo ala totherukagia kana tima na ni tumagira kinyage stew kuruga stew njere leo unganagia nyama na minji na karati na kila kitu minji tibati gutheruka ni twanda barukagia minji bagenda runjira bagata all the minerals and especially ruga nyama minji kiasi kana gitare kaju kikoya no mwana nyama actually ali eje gita uteona gita re kai muno re kai sana nyama eje gaitha ari mwendo na nditirijukia minji chetu uko na maguta kete na kintu kingi pani netu kana sijeni tena zetu uko na reaction aha huyu mjinga bwana ndi niyo kuligamizia vegetable okay ileta popcorn ndio relax kidogo gesetro kidogo nikana niko kone kitu mwira wa rombi ya kuruga kamixio guteana bare afi mwana mba kwithire jeteri yuko ni minji ciako ciambiria kuthungutha endete kuithia ndiyetera ya igwate kuruta bwega kuthunga mama eko mwire kinyoga rukarangi ole exactly igaruka rangi immediately kwa sababu nyingi ciako athambia leo akatheruka na tumingi tokire twara buru bwega minji na ndetume actually around 1 minute okay etuhutuke bwega tena kuithira yoro yes kana yoro arafu na nde minji ya tuwekera mishini mishini na yeye tekava aristobe nanga kuya grupi ya vipi eno nkona into vile vile wa Kenya biombe pikete to mwanka vile vile ndio na ndio jana mishiri ekira mishiri tu nkona na uruga murigera gira ndona muraza na ruane ati nkabatera kugira gekere into utere sigwekera ari mba kugira kugira bya very good nkone ngiye kugira bidongi muno yes sapati kwa ekimana no ntonye kana minji gategati makana rere okuruga vegetables style mbere makiri ori pena gairangi nonto lokono kira kiro ichi o kare kala the color of vegetables is very important na iyo dia kita kuya kira rangi reko kira rangi hizo nandi ijana na chumvi na ndike ya bora gasinya ya gachumvi ndio siria na kenda kile sekro no kuona ukaja kwekera gachumvi ni sekro no kedro te kaira chumvi no ekira gatete na le na saumu na nziza ndio ni kaira mbio le kaira gatete ni kaira gatete ombele te daire ya ndinde no muri kwa mtu leo kudivia ngani shirikedo tewe eto ya narua tuko meriwana atoka divia ngani shina yo and really part of the spices ni kaira mbio no na kika mata zangu jama aha na ndi makena vivia sire ejana tuonje kidogo sana tuonje kidogo nta na nda kisia kile siriko tuonje kidogo sana kidogo extra kanini sana no na nengi tadina tubagomera manto ja uri ndio ndio hapo itaona kana bine na kawaida ngomera wengi makana gutera mtu andikana manto ya vegetable woni na guteki kunyo vetori kudikana manto ile ore kitchen kodi da create creativity okay na creativity very important na gete kitchen yake ngiye kingubi yeku I'm sure leo itagrore na studio ikiwa kama manto yako na ndi teka kina ndio itagrore wande kirima mbele batero ko creativity ko kinya kiurugi jana ndio creativity dakenda nande
ukomba kwiri wina kinya tumantu twaku turia twawithire ukie bangi yes tutiki bangi haya nandi kurekera karati oguo kwana tugika no wiye nida egitarera daraja yes oguo kwana tugika ni kigambi egita mwana na tutikwenda any kana any of the vegetables ida kumukala etudo kiaranje yes ida sema litembio it's original color it's natural color never waste okire urugi bondi kitebo kiranda koma bibi batera kuria bibi bya mudia bya kuruga nituge bitekarari sonda ekenyi nuto ugakaro kiruta bya vegetables so ani yete ikija so prihoho nayo entine kana ngiri kona ne bikarangie ndongo no irio korore green nayo kedro kijatu na yero ona yelo nayo yero kinyana bakoni 20 twaku tole ati ya 20 twaku ndio kwenda bikrini 20 kidogo mpenda kidogo brema brenda iwe ilikuwa kwenye ndio yetu tunaenda ngombe ndio kidogo sana very good itu karena sio sana na vitamukorera kuruga riko nikona kidogo kimwana ugo bakere kudo ibangani ntibende kwenda kugerera kabera ndoruga ntima weka mutu wakiri ikikedero gitakanya gakamenya bikono oge gwita riko ndaika 30 ndaika 40 akumara nire bya seta irani ndio ounande ndaika inyano na okedero bibangite kitele kibatie utamadaja maingi muno ku ndenda gukarange koroga kingi kipoka ya bitegwata ndenda kabakande na tenda ikawa kuku akona na vegetable ere baterie kuyaja igitari kuria lea ne minji ndio kana minji sietu minji ndete poega kumeka minji tora kabisa minji tora kije bwega na rĩrĩa ũmenya minji ĩkũya makena ke kũthara no kuona minji ĩgĩkũthara familia tigere kũthara yongo na rĩrĩa gũkũthara ũũ iritimĩte ĩndĩ ĩraithĩria rĩrĩa twĩkĩrĩte kĩrũnci ke kaithĩkaĩcina ratina nandi kuntana gintu kya mwanya nankoro kingo tukia tegere betu bawere tugiba kuona barabanda misiri katika kwenda ya kithokoni nabongo into video ne abanda bakadibya bintu tubete kege twadibye nayo nkone ile byo tujandire kugira bikia ana bakubendete bintu tubete kana ko baitanaga nento ana bara bingi boga sana makana ngwirema kitege tokia maana ndivurezi ke irio bya bingeta inore na anything mutere ngima mukimo anything kira nande gitunguru getu tugetritaga witharo tobohona uraiwe gitunguru kiewa hona kenda gita kinya kamwero kare kagitunguru enda kidro nande kaplegete getu kena kamwero kare na kinya gitunguru kio kwa kalite ni original kara kana tima kona sita to kubatara ruzi kaini ngandike ari ruzi ni unare video byetu ikabya byaya ichoethani na unga golere na ndi makena ijana rero video byetu bigasabwa na gisiko na ingi jana gisiko na ndi ijana na ka shopping board tugite chapati kenda tu chapati ile kwa kagita kweli kanani kamere kali panda krea kali yake kali ntogolea
Mare thongo. Ndenda muno. Ndio tukusia tu iciorere na kena. Na kuona kinya isi gwatanire. Cigwatanire. Nama kama itire. Yikana overcook vegetables. No kuona majiga. Tuikire nyama cietu itikurikana itukire riko no chapati yetu rongo muno nyama yetu icokere kigwatana wega sana makena nandi ndenda nandi irio bietu ngwitikia itikira nandi bitiraya biita kabisa ndini mugeni na arua weru rikone kumenya urugi bwa chapati ura cithagirigita na mbere ndembetere chapati ekwa menyekethire korwa menyekethire torwa nyama cietu ura tumbire kuria tukithithia undite na kibamo giki nene ile na ka side plate makena na side plate ka side plate kapakori ka side plate kakadhani kakadhani kona tobia kubyondo bibangete arakinya omuntu otumenya side plate imbi amera ka side plate kamenya ikaukange karentwana ndetugani yime nkwethani mpaka thani kau nikana makena tukurugaga beef yes yugo kaugo renda kuria kiasi kingana mbikira ebithongi bikariho ntagirio wero TV mbakuja kuruganya kuja kuligarira magenge ambona kwa wakampinga lakini ginyirio bieto biena mwero jo muthongi na mwero jo mwitikia ebira twikira na nyama yetu kinyo mitegete ina ugaruruku bunene kabisa kabisa nanti ukarumia tu vegetables te na bakuri ciaku egitara wina ageni to monko sabiriro methene no umare abyo kabisa no karikira methene yetu ni vikariu na ndinga chapati nako karaga ni mto byako chapati kachapati ga kuka thongi muno kachapati gaka kinyante kona aje ukagita nonto tegerio weru TV no kona kachapati kongo aga usita lakini ni nto ndirikone ngitera chapati yetu chapati yetu nande tukagita kona wete yandete kiria nere butterfly Pentukira ndathoma nja ucio riko ni muthajo na arua presentation irio byaku ni matamu no very important makena araithie gachapati kau kangania ntuko inge nkejo nditane ndekero irio bichori mao guchorete bipatere kwambirirwa kurira especially yana beto para bagwikwa mantu kuiji omuciari arenda wonde mwana wethire na muranu nethira kiguro na njirere agirite nje yawe kana eta mucemanio jo bisi kwimurire jira muntu abatere kwithira akire tukuingi kuona anga kuriungira njira ya guchwa kuriungira kaire utitane ure muntu abatere kwithira akire methene tibo manasira muntu abatere kwithira ena cio irio no bithe bithongi murire na ju yo kedro tibu kedro yo tempao nandi karibu mrembo thank you so much na nikambiria na tukiria kaja ntukuingi nditane mato jaja kwirire ntukuingi ando membere nyama wambe wigwe ureikari nyama yetu very soft ithongi ena kamweru kangi kamwonyo very good na ingwitikia vegetables yetu ruma vegetables si sawa ni shiro exactly vegetables ndikizano exactly umekoya kai sana aya na ndio
Ibega mutegeri wa Weru TV mutheaja na aru andikaria Weru Rikone na Kendi Njoyo uria wanditana mantu jamurugire jo chapati no gategera eni othani rando magaruko nayo na tikumara ke na thani ende kwi muthomo kithomo ndathoma kia mwanya eni chapati yetu kino ategera chapati yakwa oni we gukara ye kuma na yongwa ko ariko ni twethagira twigwitana mantu mwanya na nkwejete mutheaja na arua kwithira ngitano chapati mboro na ire mba kwithira igicauka ugategera chapati yakwa ni kuonania yongwa ina ria nyingi ndene warerekete kwithira gicauka ngocokera nkatho no tukunditana urugi bwa chapati mutheaja na arua na nkaruga chapati mboro wita na mbere kugwaterera na Weru Rikone tukushionde twithira twina mibango mwanya na Kendi Njoyo nkeja ntuko ingi nkeja ntuko ingi withira wititana murire juria ana betu babatere kwithira bakire na jube methene tutikethire tukithukania bionde twirana na njara twasabiru irio bithongi methene na tubatere kwithira twikara ndiguru tukaririo mutegeri wa Weru TV mwankantu kwingi mubango ni Rikone nawe Kendi Njoyo. Thank you so much. Makena Ibwega na weche o Kairi Ibwega and may God bless you.